Failure or success depends solely on time and chances that come with it. Failure or success depends solely on time and the chances that come with it. Ene eye anopa adiache foforo eni mapa bebre ena wasa abre yimu premu nyantoy eni mapa bebre ni womu nenso me fa ne se ya freme yesi o father brana beye kasa kire wa hanum sei na ye ma bibi ti se bia 10,000 Ghana cedis me se man prepare menikumu ase mekura minyanka me ne menamfo yi beko ha eya kwanya bi na aba beto manimu ena me di sa mre emre da so ena nso me di agro se ba na besini ko se ehwim emme bio ade interfere ni ehiame emre bi se me di dwuma bi ena bi a mebu mani aguso ebi akwadwesem ti ebi atirimude nti ebi ayonkogro nti sa kwanya na hwereme emre eda so me ka senso ebi a meje damatu sere ebi a me ho kire me ho waito bifra wa awe ntoma sa mre ne besene kwa eye mia na maye me ho ebi a wonso enipa bi ni wahia oni wasan wohwe wabra aboa na ni je wo ho woso pese woni utu anamo ekọ awarem ensem bi a enkrofo bi akeka ma watie nti wode me de mani nye be ma wati sei ho nanso wonhye den hunu se ni ositie na prekope wabo atu agu ekire ya ubehunu se obi aso ni mu na waye ne kama wosi asumesimi na nka wawarem yo na mre da so eya akwanya ebeto wanim wamfa mu bia anya hwe ekọ emre bia eni die onyame oyedi men nipa enti se ba na se ubedi su nkunim ubedi emre ni so eni mun enesoa eni mun sohwe su nkunim a edi nkunim die ebebreo mi twa wonfoni ni bi Genesis eti edunwotwe yimu edu Genesis chapter 18 verse 10 emre bi nyankopon ma nebofo mienu ebesra Abraham na ensemu a obofo ne ekaaye no wose afisei mebabio no na wo babema oka kire Sarah afisei talking about time mebabio no na wo kura obabema echese saa afinumu no akwanya kesie bia ba beto ho e di ama Sarah enti se wo sogidiem na okra saa emre nimu akwanya pa na enimu niema pa nimu adom na asem na Awurade aka no ebebem saa na tu bia ho na brabom se nipa fa nyame anu asem na odi so die nyame aka no nyame wo ne mre a wode hwe nipa emre ne so a die waka no obeye nenso se anye saa ne yebu ye ni guso a eho ne bia ye nkugu ana ye bregu ehye enunti eni ese se nipa bedi nkunim se nipa bedi nkugu ejina emre bia eni akwanya pa saa emre no ede beto onipa enim obi ye die ejina akwanya ahodo bebre eso obi ye die ejina akwanya baako pe bi so ne ye dia pagya no obi nso ohono mu a akwanya dodo e beba beda nenim ni nyina onfa mu bia enya hwe ebe wiase sebempre aduasa misremani die kase o na wanyini adroni mpani mfi so sebia ka ne hwiri preko na wosi nkwanse nenso na wonkura hwe na ekom ena ne ekono sentini se wodene mre edi agro akwanya e babeto nanim no ototo nase ena obrana aye ne saa nyame onfa nipa bia se wo se no tina Jeremiah eti aduono nkono yimudu baako wosi adwene a me wofa wo ho ne de eya adwempa se du bebe wie pa nanso nyame de saa adwempa yi eduedua emre enimu akwanya pam
odasani dwumadi ni sɛ ɔde bɛyɛ adwuma wei ɛde yɛ wura pa ɛtɔ so bio na ebia emrenti ebia homanatum. Time and chances are raw materials in the hands of a man. Time and chances are raw materials in the hands of a man. Emre eni akwenya pa eye dwumadie bia ekura onipa da onipa nsem so odi beye bibi sabio se wokɔ efuo mu na okɔpane ana wokobu eburo a eye raw material ekura o wobetimi de eburo na ye niema bebree open so abesa de ahye fom akata so opa betimi ato atwene baabi na ebi efifi afa ho opa obetimi edibi akweka koko obetimi dibi aye nchewie obetimi dibi aye sam bibia opese wodi eburo ne ye no se ye eburo suban ko a ne timi di se adwuma ne dia wu nipa na ekura wo no obetimi di aye nanso obi we eburo ohwa ma pro n'ani so ama ohwie eburo ebi a olo nka anase eburo boto no ohwie ato egu bregu onhuni kopim so obra be mia na ma natekom kopim so obra be mia na ma ne so ade bi ahia no ansan wo twa nani a obi aka kire ne se na eburo na na esi ho no ne we wosi wahwie egu no ahwe wo hwe bi no wetu atene na okọ adentia wabua no wutiri no wabua no wonitiri mu se asumesi wo se ade wo ade sefo wo da paafo sentini se eburo bi aboto na wuwunya aye no saa mmere no mu no eye wono a enka niema anko de beye no me so asemi so de me de kai woni se sane emmere eni akwanya esida hokwa yenya ne kwa no saa nso ena ne tintintinti suban ne se yedane na enyeyi as freely and available time and chances are they are strictly irreversible. As freely and available time and chances are they are strictly irreversible. Ene wenya faye bibi anya se mre bi beba wo dane sa mre na ensan konechi okinkan Luke nsempa eti dumiensa yemu aduonum Luke chapter 13 verse 25 wasi ebra efiewura ne besori aka ne punato mu no emfa honi nipa obeba bebo mu obeka kire ne se menimo mo firi mi sonko mo a monye de etene emre ene ne mapa ene akwanya pa enu amu no nipa din se bepagya ewo enu no nipa ahunya enu mu ena obremu mfaso enu mu na titire onipa nkwagie enam mo maye remfi ye ho na yenhwe Awurade nsem odi amaye Awurade nhyira so wo aso na wotie mene o etie ne nsem a owode maye ye bie ahoma na tum 03220 03220 356 03220 akwenya nyamedi mawi se wo se ma ofo franka de beyede 03220 00448 03220 00448 obi ewo ahomane so. Hello. 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 Wo Awurade nansi. Hello, Father. Hello, Papa. Wo Awurade nansi. Mpacho anyi so ne yese. Ho na minya mi nshira kafra. Aho na minya. Nshira. Aho na minya mi nshira. Mipacha odi ni baabi aka se free. Medical watching. Yo Papa yeti wo. Mipacho feed na free background na. Mipacha yeti onka. Yo. Me ti OTEC pa. Enam omo encheche papa nti. Nemo
Okay, and I'm OTEC is my be home. It's me a Roman Catholic. The war Tutuka parish. Now, Eden, a thousand nipa we am from so wa baboma. Now, usenya second chance. Or say option ye na ototo enyema ye. Na no these days no sani nyema esifa kono because of western world no culture bia ene de ne ebo ebua ebia nipa bi kwa ho betimi aboa obetimi nya boa no nemu yesuban bi no opesa wo fa bi and sawanya samwa no nti se bio no bia we ba twin papa ai brand de ko ya mo nemu pakoto ntintan bi ma ntimi enyi ho free bi skandi wanya o nemu nanka just ni nsema naka ope pa with the wasi bebre nyina ya funso ni bi ya kwala ni kaya ni John Patrick, in who said, and now for a people, no moon, you probably pray so very moon, and now for some in a dog call. Hello, Father, John and Jacum in a bomber suit. Okay, I see. Yamin Shrao. Hello, Savo. Papa, where are the Nancy? I want to be a sure. If I told him, will be a cassette. Papa, I don't pay your coupon one show. If I pay for Miss Solomon, I don't pay me for cassette. I can't say one assembly. None of them want us to say watch him over the Papa, your coupon my three. Who would have said that we are not saying, say, but be more. And Cassan and Cowbisha Bogabona said, ye, Minuel Poe, Yenina, a young from Sonubi. Can you coupon send me a chance? Ama, a blana with my and a Casawi Pesia and Cassan from Sway, you know, paying some from Sonubi. They will give you a share. The P. ever be free. I have come to say, young and some from Sonubi, and for one say a day. Then to make yourself from Sonubi, and a Catia said, and if I find you for one thing in shop, you'll put yourself out of Hello. What a radinasi. Father, I'm Pachodin, baby, I can say free. If I tell you, you can say free at Sponsor. Yet you. Father, I say, oh, yeah. Second chance, we are many years. Men trust it or bear maybe. Because a queer or bear my dear. In the truth, or bear maybe any Juma, my Juma Buano. I say, dear. Obey ye, your catcher is on in a bush of what it means to and the may what time come on, my brother, when Uncle Pompony one come out, you say. And this is a me, a quite young man. You will do on your mimosas and you shall see ya. And no bra may open you. Awurade ebeshira me no aye kese. Okay. Bye bye. That's positive. Nyame shira. Hello. Hello. Wo Awurade Nancy. I want to be nyame mo afro. Me pa chodin we be akasa fi. Dini ye. Honorable Thomas Jare. Do baja ta premai. Papa yeti o. Yo, I don't pay it. And jabi kwanya. They do tika eno dia. Like I just said, but I didn't want to and said this coming to me from Angocha. This year, when you go on to a Baba Sanya Sunday mine. Now, Jimmy, out of ready, yeah. Then come on, what I'm your tour. Hello. 03-220-20356. Obi ewa humana so hello. Hello. Wo Awurade Nancy. Ehona mnyame shira. Di pacho di ni baby akasa free. Father we the wadaroma.
amofa ba koka maka sentiment mo fere ko ministry parliament wa drum that's no kwasem ni ye mranti blem na ye ta ka sem bi se me hunyanka di obi enya no aduru da no kwasem ni se eye nanka no ma bi wo ho no mo a yetimi hunu se ade we beduru bi ma ye de nsa aboye yem ka se me hunyanka nanka sa de nanka ye nje na so no bi wo ho no mo a wo ka na me bu konfon fe mechia na me se wase mo okay minya ne kane na ke bia me hwe no ma bi yenti asem no na yen peke no ma pa bi mfiri mu menim se enya honam ni moja na dia ma se ka se mu ekire o pa se ya mo ma ya ho den se le be yen san nya san fum so a wodo ni bi that's it I mean Israel yenti me fa ofrefo bia bi ya bre no ayebre odofo me kai we se nyame ya adomo a ebnade ene ebnade bia Ishia ewo Oforikrom St. Agnes Catherine Catholic Church honum udru Oforikrom station ho municipal assembly fufro na chipe ho ena sorry Catholic sorry ewo ye mpaibo na nka bebri ekogohia okrofrom omokwa ya na ye ni ho jise yaba Oforikrom ebnade bi fia no pa no nwotwe empemu na ye start counseling ye wi ane dia iresa ena healing and deliverance session atwaso kwasia da bia no panso anopa Nunsiam Pemu 6:30 a.m. Yes, service as a mass as in upon 8:30 a.m. Unko asoria bra nene yensum. And I say, Opeso by a counsel any prayers nibia, ubiet me baby. Ubet me a frame me our Mahomaneso 020-8668-304 020-8668-304. May the Reverend Father Joseph Mary James OPOKU WARE Nyame Israel ye bompa ye wejano ne obano ene onkronkron ne dimu enye ho yeda wase ye nyankopon a ye wowo na odo ekra ye tenetene ya brebia boa ye we brabo yimu ye gidi akwantio mu hwe ye nso na chirishira ye honhom ne honemu nyina ye bisawe wo Christ Awurade mu ono no ene onkronkron tiase de hinimra eni awie enye ho ejano ene obano ene onkronkron ne dimu enye ho order for Christ asumdwe encounter amen.